Beving o le tuan bespesenga whale nganga e peana wha mai mo mai lo tātou tunu o ile nei whoi vaenga o le tae ao mai le te talalo i o whaasalonga ma le tautua le nei alau le tio le 685 radio burgalami o le 685 morning show e le tātou sauni ngā lotu na saunia ma tā pena e lana au auna le sunga i le whaafengainga o le kalesia o le Samoa Worship Center mai i vai telefou le sunga pasta fialua vai le tito. Taile au auna le tua mo le upu fola i nei tae ao, e maise o le wha malo si au wha le nganga mo tātou uma, au tātou tāpena i tiute mo whaiva o le sāwaringa ma le wholaunga, e le nei fo i aso la tau ia. Ea, toe whatalofa tuai le paia mawalunga o lo tātou o tano o i le nei tae ao, i le ala whai mai i whangunga le lei, o le nei tae ao fau, ma le nei tae ao manuia o le tae ao le nei, o le aso lua, o le aso lona lua sifuruma le lima le nei, o le masina o kuso lua afe lua sifuruma le ono. Wa mamoni mai eilo tau so i fua ma lo mātou wola, tātou toe wheilo i ai pe au ngāru le ea, e ale e tātou whaasalaunga i le nei fo i tae au fau. Pi ia le alofa ma le anga le lei o le tua, pa pe nao na tai mailo tau so i fua ma lo mātou wola, tātou wheilo i ai lungo pe au ngāru le ea, e ale e tātou whaasalaunga ele nei foi taimi o le tae ao, whaatalo whatu, ele pa ia maurunga o Samoa, ele ngata i Samoa nei, ma Samoa i aturo ma mau, o i lava i maunga te tele se iau, o i maunga iti, ta māma tina mā te tua, o le loa loa, ma le lava loa lo tātou o tunu o la mwhai na maua mai tātou whaasalaunga, ele nei taimi o le tae ao. Talofa lava, ele swafa manu ma lo le tātou, wari whaola o Yesu Keriso. Ma lor so i fo manuia, ma lor whaatotoa, le nei foi vaenga o tātou whaasalalaunga, ia maisi o le ala usu mai, fe au mga luenga o le nei tae au, ia o tātou au li ai, le nei foi tae au manuia, ma le nei tae au manino, ma le tae au toa. Ai manatua no le wo mai le taimi e whaawafonga mai mo le tātou o tano, le ruai whaasalalawino o tātou talafou le nei tae au, le o tāpena mai ai, nei whena e Sarah. Tātou talafou nei tae au bēna whaafonga mai mo mailo tātou o tano o lena tāpena ina ma fonga i nātu e nei whene Sarah. O le atoe maua se whawaponga o le toe whaasalawino tātou talafou pe a tāle valu i le tae au nei. E ai ua whaafonga le atano nisi o mea lo tupu ma tupu le atupu i lau whanua o Samoa nei fo i vai taula tau ia. Pa ma lor folau manuia le tātou o tano o leo tātou taunu mai. Nga solona luas fulma lima nei o le masino au kuso toe ono aso lo toe. Aso ngā fua le vai as fau le wha moe tauru ngai le tātou wholaunga mō le nei fo i masina o kuso la tau ia. Ai, whaatalo watu le tātou o tunu i Samoa nei ma Samoa i tunu ma mau. O le talalata mai le tātou o tunu i Samoa nei ma tua pefu lava, pesi fulu. Au te loa foi o te tauna toi wha ma malu le tūlanga foi lea. Ia pere tau wha ma lua foi le malo au se mea lava te tauna tātou wa ngai ai faisau mask. Ia po se papuni fonga. Ona o mōri mawina, ia le tūlanga o le pefu o lo iai lo tātou o tunu, a maise o le tarawa tai o pia, ena le vau, ia ma le tūlanga o iai le paa a o le tele o vaenga o lo tātou o tunu. Whamawina pia i tātou tālo sanga, ma tātou te tālo, ma ana pongi le nei vai aso, ia le tātou tangi i le atua, ma tātou talo i le langi, e lo fangia le fōlaunga Samoa, fia maua se suatimu, ia a wau te loa, o le tātou mana onga le nālo iai le nei taimi, o le fia maua o se suatimu, ea o te loa le mana onga numera tasi, fo le nāo le pala ma le ele, o lo iai le nei vai tau, ia ua fia inu sina sua vai le nei fo i vai tau la tau, ia o ne ingalo, tātou mana onga fai whaatasi le nāma tālo sia foi, ia ana pongi alo tātou malo i le aso a tae ao, ia le mana o mio le suatimu molo tātou o tunu o nei vai tau. Share tātou live, wha mole a whai o e whafonga mai se i share ane le tātou live, follow le tātou Facebook page, ia ma like le tātou porkalame le nei tae ao. Ai whaatalo whatu le nei tae ao ia whanga o manu ia kopo take ane, maila teiren sau foi, whapea foi stu talo, le au pepe Howard Swaga, me la nia ai ono moala mai Melbourne, Australia, le au moana fausa lima, mai se foi ar posi vai au, ia, talo foi, ia tilo ia lau fai le vasa, ia ane tau ili, ala i se a tu whanua mea ta maali i whai tele, manuia nei tae au,
whaaftaile mafuta mai vai o le alofa a le ifi fia ma mea ta alofa lava, Jesse Laban, whapea voi fonga a lio vai mai noo, tuna fido, ta alofa lupe matasila manuia o whaiva nei tae ao, o vai atu le whaataua lupe matasila le ana ave tua i fia voi, si niu i whale a lili, le na pu e mai lana video, o le toi ina le ana lo se whaakau. Sa vai aku le whaakau a koa le na whai melo na ainga ni usina, ma sa lo po le lua masina, po le tolu voi masina e whao ngai. Whaavitai nei ainga i whafolo o anga le leima, anga lo whapea nei ainga i Samoa nei. Talavati a tawhia mali i whaui a lo sio, lotu manu lotu mai au kilani, tuputala singi fili mai lango i savai, mane to whae wa pia foi wa talavatu se uso ia simeli ti sa vusa, ia manuia u whaiva nei tai au simeli, Rieta Scanlon Nelson, Robert Peterson, Randy Nalam, malo Randy, anga po wha malai ulu, vau lele fituli, talavati a Andrew Lee, good morning, pia foi taupa u Paulo Savelio, ea tui matawha Willie, se mona tafa vaonga Loretta tui ngā mala, manuia u whaiva nei tai au seu, alovatu, whaatai mawata mai, tunia moli moli, tō vi o tofa, o lo tu mau pēle le leo wingo le tau mo au kilani le so. Ia, alovatu pa i whananiko, sieni se loti ese, au kuso ve puleai, lene ngā uta, ma vai ata fiti, whaavitai le mawata mai, whaamole mole, alofane shea le tātou live le nei tai au, tātou umalo mai mō, ma whaafonga mai le tātou bokalame e le nei fo i tai au foula tō wia. O le au feita wina li poti nei o le tātou talo le tau e bea na wha mawina le ofisa le wha i tau le peninsula i mole no. O le, au wingo le tau le so. O au sa vidi feo lolo wha solo na malosi o le tua o loa. Ala o fitia ai pēr sa moa, leva ke renga mawhakia ko o le tua o loa. Mai au mai a hao mana i timu ea a fiele tunu i niso taimi. O le tātou talo le tau mo o polu le so e o fitia se vaenga o le lang e hao mana i timu i niso vaenga. Wha pēr sa vidi wha tau i niso taimi. O sa vai le so e ufitia se vaenga o le langi e ao mana i timu i niso vaenga, wha pesa vili wha tau i niso taimi. Ea, o le tulanga e pena iei le so, mo le tātou o tunu uwha melo visa wa i tau, e le o iei ni whautuanga, po ni la pata inga, o lo o la patia a la matia ai, ea le wholaunga sa mo le nei aso o no inga, ea o le alava le leili tau, ea e pei o na mōni mawina i le nei tae ao. Pa tala watu i ai mai nuu Henry Poe Sanerivi. Ia, mai se foi no wata utu, ma whalelima perfeta. Pa taile mafuta mai manu ia tele nei tae ao le ua. Luas furu minute o te ai nei le fitu, e le wha mua le afa le fitu tau nei. Ia, ona se mai foi leo le whalaloa whaatoanga. Tātou whaalau i loa mai le whalaloa whaatoanga e pera masani ei tae ao o aso lua. O vai i aso tasi. Ia, ta pena le nei aso i tūlanga o ngā ruenga ma whaiva le atono po loka lungo le awana nei le tae ao i le usu mai. Te ane le ono wa matana po loka lungo le au le telesole. O le mea nā leo mōni mawina le nei vai tau. E la tau fo i lea ngā i tālonga kiwi kiti le so ma kole ninga. Ia, se tautua nā le so i fua mālolo ina. Ia, mai si alwa e ngā fo i lele. Wa ane se solo lanu. Po le ase solo voi le afu e fusi ai lo lau wao, ia o le lau ti voi lea, ia po se lau nonu, ia e te ula pe fusi ai lo tua ua tu lou, ia manai vaenga i e pui pui ai tātou mai le la, ma le pefu, ai o la uia vai tau i ai vai temine nei, mana o mia lava na toi wha malo sia tātou whanau e o lea o ngā whaile mask, ia e, whaile papuni fofonga, ia e whaitete e pui pui e voi tamaiti ma le pefu, ia mai se voi la, o le tūlanga o le PSC o tamaiti, mai nisi o whanau, ia o leo atu ma le fulu. A whaifo i e PSC a seisi o lau whanau, po seisi o lau ainga le fulu, o le tatano lava, e le leina nofo le whale. O lava le toa tasi e fulu, e le anga le te fulu umo le ofisa po le a onga po le ia ona. Fia i fo i leo le tele o nisi o ngā ruenga la tau ia. Tarawati a vai tai lina to filau yu pati. Ia, va taile mavuta mai, lo mavuta mai o Tara i New Zealand. So na lote mo tu sanga fau mui. Ia, va taile mavuta mai, sa mo o to e fo i lava i le pefu sa iai, na ngā kongua. Ole makua, ole, mantua le tau ole ofisa le vai, tau le nau mai. Ole tonu masina muri le pe au se tema o ke topa ma novema. Po o ke topa novema, e wha ke le inga. Ole o inga, imagine le taimi le nei.
ma le taimi le la sa muli e whakere le pefu. Ia ma le ai o se timu. Ia e matua malapanga lava tātou. Excuse me. Ia au te loa, o nai tāpenanga e tau te tāpena e, o lesi foi vahenga e, ia e tau mwhai ai na ia, whaasoa soa vai, o ana no winga a whaapea e aluai, winga nei o le tau le ao nino nei, e iai le teimi e ono alu ia wae, a whaate tele ina, ia, e ono mawhati ai ma tātou whaata noa vai le sa ua le soa vai, ona no winga, e te le lava le afianga o tātou, le soi fua. Ia, mai se fo i o mea tuto ma lo tātou o tunu. No inga o se tāpenanga, e tāpena i lava le a inga o le tangata ia. Tāpena pena, ia le taimine a wane ni kālone, ia poani mea wa amata na tauna wha alepa sua vai. Ia wai ma whaifona wha alepa sua vai. E feso soani e tau ma whaina ia. Asuane le sua vai se tau wha susu o ele lau ele po lumo le whale le pefu e nei. Peo nei vaenga ia e. Tu lalo ma fautua toil por kala mel nei tau fa fonga mai mo mai o le tato to no pa talo vati a ti mai pesa manu yo favor ti mai ia mangele sani fata manu ya nei tau pe voi Collins au vele fa tain ma vata mai ia mai se voi raisa le mo fua manu ya tele nei tau fa tain ma vata mai tau por kala me ele nei fo tau fo la to ia al me voi lo lo so lele ele fulu le saungi o se pe o ka kule ilang fu ala au riso. No fulu le se foreign. A maka o whalongo ako o kaulavea. O walulo le sto na ie. E vai il fo mai. O sau loa male. Male a fo. Ma o whala a. E o mai ana pōra i nua whala au e makua i le. Ai se. Se suinga fo i le. Paule mena o whaia au i ana nafi le. Wanu ma nawa loa nafi. E le iwa walulo le whare whaise malolonga. Ea. O tau nua tuau kangolo whaile me mole. La fo yo le vai vela fo i le ko i kongu male vix ka fa sa welo wa futu lo ya to yo o na fa na poto e fai e pe le o ka fe o lolo mai fa longo a kwa ke le swinga pa le mea o le ata te fa longo ina vo le tono te te fulu wa so o le fautuanga fo ina le tato o tino o le tai au ya ele ma fa le tato alo ese mai le fulu le te mil nei ona o lea ua moni mawina le pefu wa yelo tātou o tunu. Tāla watu ia tilo ia lau wha i le vasa, a tain ma vata mai nei tae au, sa o le leia, mana tua le fiu ti polo ma le hani. O le si mea ua uma u vai ngā mai lau kamo sinapi. Sinapi a whai o e whaafonga mai, ko e kiriwa mai ngisi vai fiu, whaamale mole. Pita ma pesone, so i fua manuia, to i diti tau noo le wa ausu mai a pia, mō sa la whai, ea, alo whatu vita i nei tae au, o le atano se atu le whawhianga nei whasalonga whapisnisi ato e taliu mai o na maulo le amanoa mau te tana noa ai ma le vaenga le o le whanaloa whaatoanga. Tasa tāme sanga o le atani malo wai sa moa i le matanga o le masi na foula tō ia whetau i tu tōnu lava ia ma le tūlanga o le ai le mea sina festival leo le amata i le vai e sa fou. O lea ua to lusu fitu minute le tona tale o le valu le tau no mai sunga quick nei tai au wal tau programa mai fo lo fa to anga pe ma sani ai tai au o aso luo vai aso te tasi so fo manuia fa tau vatu quick nei tai au ya langi mata fi tolonga taua ia manda tu office maru nei vai ngole tai au programa ve pe ia fenga pa anga le fa lo lo mo fa to anga ia manda tu ala fa salau al leono valu lima radio ia o masi ne so tato tunu male au mai mo ia po tato followers ia le ngate nunga le YouTube channel tato ala fa salau ia o le tusi foldinga foi por app foldinga por Facebook tato ala fa salau ia o nisi vai ngalo e mo me fa salau so lava se vai ngole nei atunu ia po o atunu ma folo mo tato fa salau fa tato fatu ma folo fatu tato por klami i tuk mai so tato tunu tamama tina matua ia le ngate le fa na wala usu ia onga ia amara au fai ati na ela ia ma pa angal tato ala fasal ia au fai faiva ia o le o ku kamanga ai ma ka ukia foi la sa au fai faiva le o ma ka pa uri ke do foi la o le va foi lo ko ma ho fo va ngano ngo pa u pensing mo ko ke le ngalo fa ka uia ka fai ku ka ia lo li masura na la si pensing o ela o fe lo pensing ma lo le usu a vela uso Ryan Woodward sumai. O
le uso le ku ko la ko fa vla kalo fai ko ka malo la ko fa vla vela ye o sa fo i de vai ngala usa le fo i kasi de la uniu kasi pusa apa e ko avalu la fo lo mai ya mkau kia nei taimi pe fuli moni correct moni ia le tulanga wa e forsia ta por kalamineta ia pe na ia le pefu ia ta tu va ai ni ia luma maota ia po luma fali fo ia nga te dia o lotoa tu ai na en na mutia o le pefu fo lo wa ia e lo to ia se tu o ia sa wa ma ia o ni si fo ina fia ngai man fa fitau le fulu o fa a tele ina le fulu mare umina fulu umi kere na fulu umina fulu ia ai ona o vai malima le ale tunu ia e fa pena la vai umi se temi o mai ia anga fa pe ai pa ka fo ile o se tupu ali fo ile ka te no fo lo tunu fo vai ro loa mo ta tu si di ma nga fin ta vai malima alo fai te ulanga ia ole nata por kalame to ngata o manitu la ta si fa ilo ua ia le tulanga polisi tato tunu o i le swinga tau lo ia e peo no ta o telo tato por kalami o a lava vaenga ma tulanga no o tato tunu e le fe me i lava tulanga lo e fa lo fatuanga si da fa le tau so fuanga lo ia me i runga kalafi na matotu matali mai ia mo mau o la sai tato por kalami sai o la tutu ba tu mun mo tu fa no me por kalami tu na tu vai nga pena tau le lo le sa tau natu ia ole nei foi la fa fita lu sa swinga tau la foi la o macho tu mo macho tani mai i le tulanga lo wa ia le mutia lo ena temni ono le vela le la na il tatu tanga fitilisa foi le enrich ubi me tau dio tatu tanga fitilisa le ua au mai fa to mo la au fai o pe na il talo mo tamu peita e ia le sio na nga lilo mo tutonu i lon fa mtalanga e fa alanu me matai ia lau atina ma le lau le la au ma mutia lo fa nga ina tatu malai taalo o te milan nei ua aso tofi mana sfai le vaso mavai ia na ia inisio o fa la potonga na tu va tu fa tau datu tanga uvia o la to mon mawina o le tanga le mea mata le mutia malai taalo mai o lona matanga fi paula vale o ta fetilisa tonga tau e mafai ona suine le vai ona fanga lo dia o le vaenga foi na e alai ona filifili ele au vai tonga tapisi tonga kapisi ele vaenga le wai fanga si la telo kapisi laula no me matala ye o ta fitili sele le telen fa ngain ila to ile fi anga le wali sa tap tapo la to te fa ngoina ta fitili sele fitili sa isa fitili sa isa ona e maludu ele ngatala ina malu ele pala to malu ele tino le la o le na fo la le tu e fanga ina ile la wala watina pita ya ido le manela yona ye lo vaenga fo ile wa pala ina ta me fo ile photosynthesis la le ngoro pu photosynthesis ma vesi na pu fo ni ya so o le chlorophyll ku so process nga e fanga ina le nga o singa la vai le la au lana la vai me ai fanga ina ile mala mo le la o le vai ia mane carbon dioxide ko pe kai sini science ni ia oni sina vaenga e winga fam talanga ia terms ia process foi dia ia fa nga ino ta vaenga ni ka unga la nga o process nga ka o le photosynthesis ka ko pu fonga ngi yas ka ko pu manga nga ni yas ja kana ni skoiga ma pe vai ni no ko ni no ha u po ni se mas assim que eu ela fa pe po fere fa ta o photosynthesis ele enrich u vier ka o lo ale po ta fitilisa pa ele fa nga ina wa ta fitilisa le e pe o vai nga o lo na mi la ia ole vai nga na ole o nitrogen ia po protein si o mana o mi fo ia mo le ola lausius ma le ola laurola le o tala au nei fai ona fu me lo watina i se tu langa lo emna mi mo lumna le ngata lai lo watina kapis o lo watina e fai o per talo matamu
ia a o tia fo ila i luma fale ia po tafa fale po tua mota. Ia. A tau la sau enwi tu ia na e tango le sui le vai pe tong. Te tonu le pine ia le tulangolo o ia i le ola le i olo muti. Ole uria lea ole kanga a. Ia, o le tanga. 4 kilo. E luas fut kilo ka ngala iai ai whaatawina whela le kasi kilo. Okay. E fia la kau ole kasi kilo. O le kasi kilo la iai le valu tala. Valu tala. Valu tala ka kontina ngai kasi kilo. Ai fia le 2 kilo. O le luas fut kilo sa se lauri mas fut. Ia. Inga ua kupule suia inga le kau dia. Tango tuat pulenga ave isi sa o le 5 fut. Ia. Usa o se lau tala. Mana ia. La lau se lau tala ta tanga u ia temini. I le lua se fut kilo. O e vilan kakanga se koru. Maua. Afkai. Maua le se le ni maa ua tanga maa. O temini ia ai e whapea le wingan whamtalanga. A whapea ua maua ina se whasalanga se vayang fau. Ua taun tam whai whatai tai mapalai. Ia. Ona te tonu ro lea. Ia ai e le mwhaino mātou tu ongo ina. Le wingan whamtalanga. E ne mawhaiono mātou whai se vayanga fure na nau tau ale me tau nā role loa le ai mātou te le whapena. E mātou te tui nātu ma le fua whaatatau. O le apala ina o lau oloa. E le ngatere o le taimi ala ngatau. Awa e iai ia le isi vayanga e tui nātu lato whai tiongo hapea. E le o work. E le umwhai ona tino mani mana onga le iai. Amole mole mātou te tui nātu le fua whaatatau. Ia o ne fua e tā reisho lo iai ia tātanga whetilisei. Ia mole tam faile ina ia pui ala watina. Maola lau si la watina e tulanga lo ia suinga tatu tau. Ia ono tatu maile ile mana onga lau tele tatu o fai atina. Fai taftolu malau nei fi taftolu. Ia o nei va enga e perunta o ta por kala mama vai e mana malama ia tanga tala vai ia. Nati fa onga ina o loa nei ma matulanga nei. Ia ia le tala faile mfe ona mon mau to ia uia manisi fo ia a tonu lava fa sa manya pese o ta oloni e faia talaanga wa e anga tupulanga o ta nifto storu no ola maya u e lo o ye nifto storu pe na fela ta faida ta storu u ye ni so tulanga of tete na ye ia vaeng o ta oloni ona la o nei mafuanga u au mai ni si kopi ona ye le o mafu fa o ta tonu e tu sa umalava le ai a e tango le lile o loa al falolo o loa mo fatuanga fatusa male o loa lea o nai te ilo ilona esi e ia ta faili ese ta faili olo e ta faili ta ftoru lava ia mo le faili lea pa amata ina ila uang ese ia ma fai ona mai le ngatara le mai toro ngataua tau le mana o misi fa ata se due lula ua i ila ona umana ia ole unga la ta faili na toro ngataua e ua fa apea ia e le ngakala ngai alu fa slope foi fa sasa ia fenga e alu alu ila nga o are fa penga fa kala linga ia tulanga na ro ia ale upo fia fa mafai ta oloni o loa mau ila fa fa usia mai o mea mau ila va ia le tupua lilo ta oloni e le sino na umalamana fa ngata atia ia le mele ia ti muro la susu no tupuro le ele fa ngo fie ia fa fita ulina na sa iri da se ki polo se tulo alo se ele na fa alu ala ai ta lo lunga ta fa ele avre le to fa mo no fo ia na la le tu ia na no se ele ai ki ro la ia le itala o ta fa iri dia na la te do se senga e se la fa iri mo le fa mata ino nga e se fa iri mo le olo le tiri fa nga au lo ia mo meu o fa meta ulima ia ma au ali ia ka olo ia vai o tatu so fonu si tulo ia pe o vai nga na ese tatu lo le moni mau e tonu lava toma ino vai I think on the quality yes the best quality o lo ia tau fa to anga fa nga fa vai mo ia auto mon o le quality ai o le lo fa tau na fa lo to anga le ma salusitas mai ma tu te fa tau ina fo ile tau e tala feunga ma le quality o lo tatu o mai ina em fai ona ma vai le tatu o nga tupulanga o mai le si o nga tupulanga a lo tu mau fa le ma le a to tatu o lo ni alo fa tai e ni si vai nga te ro tau na fa popo mai o kai mingi o ma ko ri fai va la fo o le o la o le tau ile nga tai fa ko se ma fa kia la fai fa ko anga a le fia la fai va le tai mi le fia la fai va e mo ia le pi tau ma lo si to a lo isi tai ia ala to ala va nga tai fa le fa ngo tanga la to ia mta ta si na ofi
Ole ingoa lava ia whalolo whatuanga, ole whalolo o whatuanga. Ia. Awane isi e tia i le vaenga pe whase ina whatuanga. Ia. Ua manto apa whele tu whainga whaiva. Ina iam whaion tu sa pau leu tamal taid si sila kampana. Mana ia. Ia. E peila vaenga na pene whafsini. E te maua le oloa whai whatuanga i le 5 suseni. Okay. E o lava i le ta upenga lai tau se lau. Pase lau. E te maua ta oloa mai le tau titi pa i le tau tini. Ia o se result fo i lai wha moe moe nei oloa. E te le masal salo ia. Ua saule ta se loi. Ia mul whainga ta mātau mō tātou voire fia e tu tani ngalu matongi le. Le afa pe ona ta ua e toia ina. Ia lo i ta mātau titi. Ia e fo ta mātau lapo. Ia mo i ai ngai i tual mona. Ia ta ofe ma vai o pena. Ia male au ali i fia le whaivale o le lama. Mori wila. Mori wila. Ia mata whaangota. Ia mata se vai whaangota lo iai. Tele lava matu ta plai tonu whalolo whatonga. Maro, whaafitai mo le whaataraina o nei vaenga ia. La fo ka ko lo le ka ko visini e ko i karuai. O ka ko kamavale masingi le ku i le ava. Tatu masingi le tu i le ava. O le social versioning. Ia e le tatu tamali. I le te lo ne wo lo si le fia e lo to fafo ni ia o mot. Ia o le sifo ia toanga awa tele le sa vai. Ia ma le moli mau fo ia to le fova ai. Mana ia le aru. Ia o se tu alalo fo ile au mai le nei matai ma o le fio anga sa mata. To au mai ni si masin. To au mai ni si masin. Ua mori mau nei ni tamali. Ina ia au nei to ia lu se tu pe se fio anga. E malanga solo ia tu ila to au. Ia no fo lava masini to no le fio anga lava ia. Nga solo ye ainga. Asa Ona mana ia na. Wai olo na matongo fia fen fa haya. Fen haya mo sisi su nga tupe ia ina ia mafai. Ona to tu dir tau. Ia wa mai tau ina lava uia. Ia tolu masina fa masina. Mo to kavala u to pena. Ia tatu tamu mo elo. Mo profit lo tatu ia. Ia wale ngwa mai fai kako oso O ia fa tatu oso le al benzin. Tatu earth auger drill. Ia o lo ua e peo na mona mau atu tātou oso ni elena o le talo. E ngai whai fo ia pu whai se tulo. Ia pe eli nei pu tātou whali o. Ia manisi fo ia o vai pole mukuka tulanga wapena. E whai o ngai ne tātou oso ni a o lona mona mau. I le result. E matua sidia tu le i le te leo lau moto ia le i o le talo. Ia o le sia tātou a wha mawhalawa i o tātonu lawa i le tau emisi a tātou por kalama tātou wha mawhatonu ngā tau. O le tātou o nangalo matua sawa le alu te minik. O le small engine repairs and services. O le tātou vaenga ne mo le servicing no so. O le alu tu inga masini. O le alu tu inga masini o ia te minik. O lo e masau salo le whaafitaru o tupula masini. Su mai lam au mai whalolo whato. O na matou titilo tūlanga fo ilea na o masini la vai asa whatau ina whalolo o lomo whatoanga peitai. Ia ua ini si o lātou ia o le upula vai e le anta un sa ine malmalama e toi la vale watu turi tonu ngā tau. O le whaafitau ni. Nā lato whaatau a mai nisi masini. O le maua se au nanga e toi whaale leina i masini. Service ai. E o lai parts. Ia o vaenga na. Ia e tangi e le loto. O na tūlanga lo e le alofa si o tātua tunu o tūlanga lo e peila o le wha mafa sa tu nātu. A wa tātou te o le oloa tau ngōwhi. E vaveo na a fia ia lau fai unga le lumana. Tātou wo i le oloa fo le quality pio na tāua. O le quality le leia ia. E le pine ia tausanga ono o tuai. Peo le se furu lima tausanga. E matua last and longer. Le good quality o lo fa taunan fa lo ftuanga. O nā le vaenga ua apa ia. Mo le servicina. E matua ai fia tatonu. Nai la tulam sam sini tonu ngā tau ena utai i vaiteli. O lo wei tatu vaenga ni. Te i matua whetanga whila ia pētanga o le tatu tamali. Ina o ngafa ma le vaenga lea o ponfasio. Ia po o tai e maali ifo. Ia ena te kangola whaka ape masingi lea. O ngai kilo lea. Ai koe whapipi i lai ka mai. Ia sa oi ripa vaonga vore asko motu. Ta lepe me tue whapi. Ta lepe me tue whapi. O where mea role whaule. Paua i o pose whauanga ova mai wha.
Ia tūranga na o iai. Ona la o vaenga nei. Ona nei te mali. Ua ieri to mai mang wa mau umona o tauina i vaenga nei. Ka ngor ka langam ka pe singa fo so ya. E sele ne sawa fo le alu fo ia le mtata in te mali. I fa tinu ino vaenga nei. Ona na tango tai mali e fa tale pen masini le e fa ta ape ina. Ai to e fa pipi. Ke fai a kura ukala tonu ngā te oi pei ala mea whauna e whatauina. Ai asu e fo lai kamai ele mai. E pei lana maari e tista po kalam. E mana malama lava na mato fo ma i rei mato ma. O le ala vale mai ala umsini. Mana malama le ia e poni le tūlanga ro iai. Ai ma fai fai ono mato awa tuar so soani fo i e me tau pati. Ia e re ma fai ono mato tau fai fai le pelongia le tinu tūlanga o mato ale ai a se pati. Tau sa o nā tu lava e reise pat. Tu e watu male sosoninga i tūlanga lo iei pat. Ia e mwhaiona e sa iri ian mea mauai. Whatauina e whapi i te mali i tūlanga le leo unanga. O leise tatu au nanga le tatu pest control. Ia. Alu lo pest control. Leise tūlanga le pest control o iei. O wai loa seo tatu tunu. Ia tūlanga le tele insect. Ia o sau fo le manu whaarafua. Ia o nā vaenga mātou te chilo iei. Ia e mwhaiona walau mai. O atu vaenga survey ia matou pest control. Ia whaatino ina tu ia vaenga survey. Ia matu ina tu ia kalafi O whaatino ina o le whaia o unanga. O le comment mai vi rato pelango. Na te talo le mua vau e whapia ne o whakavau. O transformer sao Ngaro, ai alu au nanga fo le ka kau wha ngoi a koe ia. Se le mo i le vau. Sau se taimi ona wha aidore le vaenga de. Ola ka vau le ai fia moa pa bole bole. Lo wene koe moa la o wha umi ala u vau. Se koe ia e mai de i re pona se kala sao le mea. Ia o nāra wha manatu. Au wana i musua e whesidi. Tau tuana lau saunga le mu la tunu pele. Ia mai e o lua lava le ana tau wale wha lo whatoanga. Male soi fua malolo ina. Mai mātou fo ia pito la au. Mātou te fsosoani la watina e. Ia e linka na i le vaenga lo. Ia le soi fua malolo ina. Ia e sili le puipuia. Nei lo te tong fitia e tulanga lo wait fa mai peshe lo wait flu tau tuana lo sanga le mu mai matu tia lo tele e o fautuanga masani na vai e fa lo mo fautuanga au e le tu u fa lo fa tau ino fa lo fa pitino lo fo fa tau marona fa ongaina ina i mea ne wei se fai tionga mun no puelo le unanga fa tau va e na yo tatu wala la tala tolu lo tatu ina so tatu tasi sare longa ma le lua polu nei numero telefoni 5 tasi tolu tasi ono mo sare longa lo limo fitu mo funga lei ma le lua limo valu mo vai tele tatu Facebook page sa mo Agriculture Company Limited e te mau o mai vaenga o mama tatu o lo ia lo fa tau ina lo fa tuanga ia masi au nanga fa le wa company mai te ni pai so fa tau va ia e fai ma fonga le pulenga ma le company e fa manuia toi la singa mai lo fionga ia lo tula i foi e ma lo fisa ma le ngate le so tatu tunu le fale ma le fafo le uta matai to fa so i fu sa mo alo fa tai o na fa fonga mai mo le tunu le tananga ma le sui o fa lo fa to anga i le mai ngol tai al sunga ya crack tolura la e te afene e sa le longa vai tele ma sa le ufi ia pe e te asiasi lunga o le lato Facebook page ia mai se fo i lato o lo mai moa mai ia tunu mo maor tasi foi le o nanga e mawhaina e whaia mai fa tau i lunga o le website ale Samoa Market mo i lato o lo mai moa ma wha mai tafa e fia o le langi a o leo toi valu minute ia ona tale o le valu e wha mo le tale valu tau nei whaafonga le toi whaasalawino tātou telefon mai a Nevin Sera ai usimera mai moa e whaawhianga nei whaasalawinga whaabusiness. O le naua whaafonga mai moa le tero uli toi whaasalawino tātou telefon mai a Nevin Sera e te maua le atoanga o tātou telefon toi maua umalawa ilunga o le tātou Facebook page ale 685 Radio e wapea fo i le YouTube channel ale 685 Radio bea wapea e na misi te oil down nei vai ngai o le tātou telefon mo le nofi le fia ngai le pamalo le tātou tado ai ua sfultoro minute leo te ai le valu e wha mo le afo le valu le down nei tātou se lea por klame wha mnianga o soi fua maso whanau ai wha talo vatu ia tau a nina kepu va pe voita vita le mali e tona tano ai ono e toe au mua fale lua talo valava rosa le au keresoma o te lia tu funga mai me le pone Australia fa taile mai ta mai nei fo vai ngol tai au ta le ono le tai au le o fa mo le ta longa le o Blacks New Zealand ma le au le kalapu le liona po le Lions Africa Saute e a o le ta longa foi lea
le ua mai tau atu o toi fo ia nei le li origi mounga ia e taalo mo le au le o le peleki ni sila i le ofu numera se fulu ia ai o toi lola ia le fai unga o le va yaso o na fai lo le taalonga le test lo na lua a le All Blacks ia ma le au a le Springboks. Talavati a Alex Villi, talovalava, manuia nei tai au ma lo fo i le usu, fa talova fo i la to uma lava lo ngā lua i tato ma maota ngā se ngase, ia i ulu mutu tua, tele lu i tau o lo whea ngai ma le au whai ngā luenga, ia tele fo i tato pe nā tato te sa i lava ma to mumu ia ma tu wa i le au whai ngā luenga, pe tai e leise me ma whai le au whai ngā luenga, pe a wha pea ia ele o lava ma atu o toa ma enga ma mea whai ngā ruenga o fua la au ma vai la au e wha tino ai la tau fo i ngā ruenga ia mai se o le tau tua i lo tātou o tino o le mea lea ma lole o le sai ma lole tau a tai au whai ngā ruenga atua u ma lava ia aramta ngā ruenga o le soifua ma lolo ina le ngā tau mutu o tua sa le tua sivi sa vai ia va pe foi tato fare mai fai tu malo talo vatu nei tai au ia tilo ia la fai le vasa le wa inu le poko sa mo ma fu tatu malo aga po fa ko o ko ingu le se koko sa mo ka mo le fia masinga ko fo fo ko fia ingu se koko sa mo fa ka mai lo le koko sa mo nga po ingu so sa o aso le esa o kala ka me o le koko sa mo e to ai le mo taravati a tia lata lotu sa tasi ia tai au manuia tele nei tai au taro se atu va vianga nei fa salong va business afa le valu a one misia ia fa mniango a soifua ma se fanau taro fa salonga va business le va ngol tai au le o to te mai taro fa salonga wa lusu fa minute o te ai le valu ia wa usu to tele o le atu no i fa manga luenga o le nei fo yaso la to wia le ngata fo i le wa usu fo i la to ngā lulu e le va ma tu am fa to anga ia wa fo i le tau tuino tua maota ma tua lawa lo tātou o tuno ia va pe fo i la to wa usu ngā tai fale o le atu no o le tūlanga o fai ngā faiva ia tau tua nal saunga le mu o le nei aso tele fala velave tau ta vale tula i mai lunga le o le tele ia malama ti ai le tūlanga saunga le mu o le tātou o tuno o mai la to e whewa i lunga le o le tele ia ai fa mo le saunga le mu a e lolo fo i wa tau a fia i le fulu vave na vai se fo mai fa mo mole ia il tūlanga e piona iai ia le nei vai tau ma le to ai ngā tau leo tātou mōri mawina e whai o le vevela ia a o le mālosi o le pefu ona o mutoa mango o le tele o vaenga o le tātou o tunu o latu ia o vai atu le news o le nafi ia o toi whao popo foi se tasi o sui o le aulea le aula kapiliki foi lea Papua New Guinea le PNG Chiefs ea mo le tausanga luafelu su valu o le ua saini e nei se tasi o li ilonga mai le taamlasanga ea o le NRL le li foi lea o Joseph Manu pia se Cook Island el tangata lea le ua sao whanga mangkofo Joseph Manu sa taalo le au le kiwi o le ala ua saini e taalo i le aule nei a le PNG Chiefs mo le tausanga e lua afe lua su valu ia mo le taamlasanga o le NRL ea mana tua o le li ile nei o Joseph Manu o lea o le joina tu le PNG Chiefs e nisi fo i o suafa i longa le ua iai te tono le aule nei ma o mai ona saini kore karate mo le aule nei ea a le PNG Chiefs e au fiai i a Jerome Luai le alu Samoa Alex Johnston o Connor Watson o Maddie Lees Zach Lomax i ma Brian To'o o no winga e le o se kamai au le nei le PNG Chiefs le o tapena mai mo le tamasanga o NRL i le tausanga e lua fe lua sfu ma le valu ai o me te mine e tātou te lei loa po le ale luma na i o le tamasanga o le Super Rugby Pacific le winga o laufa matalanga le o esa le moana Pasifika o le taria i tamasanga e pe o le tau mwhai mai wa vasa mana i a foi le Winston pi le tau to revive le a fo i kore karate a le moana Pasifika ina ia toi au wai le Super Rugby le tausanga fau a whai lai o atu tausanga fau le ai le moana Pasifika o ai la sisi au o toi sau e whaatumu le taamulasanga nei o le Super Rugby Pacific i le tausanga fau la tau ia pe o lisi vaenga na leo te tau tuli tulia lava po fea anga i ai ia mai sa le vao le uni la kapia New Zealand ma le uni la kapia Australia la tau ia
O vai te foi le news on the po fa sana lau le vaenga le National Party, New Zealand National Party. Le ai Christopher Luxon. O le asa uni le National ina ia ban ia talonga o ia fo ia whanau lalo mele sifuru onu tau sanga ia mai le social media. Au sa uni ia fo ile National e ban. Ia ai whapela o le whainga lao le e monitor ai. E whaunga ai le me o le digital ID, digital ID. Ai te ova ai atu le post po le Twitter ai fo wawasa mana ia Winston Peters. E pei e tau le au ilta malo i le whaunga ine ni usila o le digital ID. E whapea o le alama ti ai le privacy o le tangata. O te lota tau i sa moa le wa matana. Na introduce le vahenga lea, digital ID. Le iei le wa lewa na tapina pena mai le vahenga lea le digital ID mo tātou i sa moa nei. Ia o te loa le o toi mamao na whaatino le o ia foi vahenga la tau ia. Ai ua vevela ia campaign na New Zealand ma. Foi, ma o Australia le tūlanga o le palota. O wau tau sanga nei palota atunu ne mtua vevela lava. E le teimile nei, le sau, la fo wa introduce mai le leipai a New Zealand. Nisi o New Texas. Ia, po la fonga fou. Ia, ai o mai le national fai mai la tau te le ioe. E le toi iai, se isi la fonga fou e wha au popo pe ato e tū la i mai le national. Ai makau kia fo i le alu o Winston la tau ia. Au te loa le sau lau sa we Winston Bida. O lua pai a inga. Ia o Kingmaker Winston Bida. Sau wa Deputy Prime Minister New Zealand. Au te loa le sau lau tawa e le sau ele New Zealand first. Ok, loa le sau wa Winston mana o sau wa pale mia ma li taia e loa wa o matua volta ma loa la tau ia. E tu watu vo ia Australia la tau ia. Ma vela vo i tau inga Australia ma la tau vo i campaign la tau ia. Ia au ta pena mo la tau vo i palota. E pe o mea lava ia le tupu mai le nei vai tau i ma lo te tele nei. Ia i le tūlanga e penei palota. Tātou sa moa o leo ta pena aso se furu ma le valu le palota la ititi a vai maunga tolu ia ma fale anilitas. O te loo le aso whareile o le vai aso le nei. E manino ai. Ne mata le vai. Po o ai sui whaatutu. Po o ai sui tau vā o i tū malone e lua mo le palota. Wa le te tala le avano i le iwa le tai au tapuni le whai le whiawhio le Australia nei. E whaatutu e le se tala ai sui tau vā mo le palota vai maunga tolu ia ma whaneani le tas. No inga la e mauti noa i le aso whareile nei ale uma le aso whareile ia ua sila mai loa ma mauti noa uma i tū malo e maisio le atunu ua atoa o ai ia sui tau vā o palota mo i tū malo nei e lua le ua loma nei la tu whainga palota. Ua awhatonu le valu tano se mai ia whamnianga o soifua maso whanau nei vaenga o le tae ao. Ia, tano whatu i le nei tae ao le whafonga ma le mai mo mai o le tātou o tuno. Ia, i la tō lo whailonga whamanato la tō aso soifua maso whanau i le so. Ia, o le tano pokalame o whamnianga o soifua maso whanau mo i la tō lo whailonga whamanato i le so. Whamanuia toi le asa whanau vai papa, tai tu ave nepa, manuia tele le asa whanau le so vai papa, va pia fo i tua tuli atu, tua tuli atu Iosefa, manuia tele lau wha se fulu fitu tau sanga, e pe ona whailonga ia ma whamanatu i le so. Nisi nao whamanianga, ia e pe ona whailonga ma whamanatua i le so, ia aso soi fua ma aso whanau o le tātou o tuno, mori e toi whamanianga le tātou pokalame mo tau umalava, ia manu ia tele o tau aso soi fua ma aso whanau e pe ona whailonga ina, ia ma whamanatu i le nei fo i aso lua la tau ia le aso lona luasu ma le lima le nei o le masina o au kuso. Vai aso la sau nei, tawalunga i le aso ngafua au kuso, no inga whape nei le aso lua o le aso le aso mua se tema. Talavati a Elise Pereira, whape fo i whale toi, ea Tavita Romano, ea mai le leiki na i Rotorua, Rob tu singa, ea whape fo i tovi o tofa, manuia nei tae ao, ea mai se fo i talavatu sunga whawhengainga ea pira, Mosa, ia malifaletua, ia tepa, ia mai se foi Willie P. Smith, tai tenen mai to mai Missy so na lote,
tai tele ma to mai tara kala me nei taimi o le tai au tato nga yatu fa ve fianga fa salonga fa pesinisi te mana wati leo to se furuvalo minute le to na tale o leiva e fa mo tale iva na taulunga le programa o le 685 morning show le nei foi tai au fo ya ma le nei tai au manuia fa ma lo lo tatu o tunu le lausu pe au manga luenga o le nei fo yeso me se fo nei fa na wa onga o vai to na file kolisi mawalunga I fale ata se to e fai ala ufa mtalanga le lena fai fai lau tala nafis mai titi lena commit suicide to low lena pule no na ola to low wane le tai au o e to nafi le fitangisi o tama mtini mai so nai fai au ngal kolisi fale ata ina ko fai le tu la I fa alo alo le aso na nafi pe avo no ta uan nafi o le tele o tausanga e pisa a matona tatou leva aia vaenga ia ona o le tele o awareness program for ia sa whatautaia mai ni so whaala po tonga tu maoti. Peita ai o leo fo mo amata ona toi alia e mai vaenga ia. Mai o se whainga e te tau ona ma losi leo na ia whaala po tonga tonu a onga e ka le sia ma tala noa I whanau. E leo toi tusa whanau le vai tau nei ma vai taimi na tātou iai. Wa ma ale lava ia loto ta maiti taimi nei. Wa tele fo I mea ua fo wa influence ia le so I fu o whanau. Ioi, wa tele social media ma le tele o isi vaenga o lato wo a elo tantununga. Wa taimi nei e te tau ona whaasoa a maisi al mea nei o le family time. O le taimi o mātua ma whanau. O le tā uai. Wa fo ia no o tupunga mai tutonu o se a inga. Tu loe e fei loa ia ma le tā le tamama le tina le tele o taimi. Sa loa nga le malo si le kāre ko inga malolo o makua inga vai kem fefese ai soka ula vale ngei taimi. Ai ele winga la o talanga wa ese la le vai taune nei, o le vai taune nei, o te loa, o le tele lava ia o fofo fa vi tauri, o le tala noa mfa soa. Pea foi ma sani ana o tala noa le mele. O lesi tupe tele ale tātou mālo mai ana pa anga I whafolea e alu e whaitau 4 miliona ma miliona e alu ai. O awareness program I mata upui o le domestic violence. Ioi. Domestic violence po sa wanga I tutono a inga lo a fia I wha naumatina. O lesi tupe tele ale tātou mālo mai ana pa anga I whafo. E whaitau 4 miliona ma miliona. E alu ai. Ai ana wha pēa la o se mea ngā lulu e whaatasi malawa I tū tino le atunu. O ai tū tino le atunu o a inga, o nuu, e a wha pēa foi e a ma e kāle sia. Peitai, ia mane mālo, peitai, o lau mai tau. O tele ngā luenga e a, o le mea moni ai, e tātou te a mata mai lawa o tātou a inga. E oe, o le mea moni leo, tātou vai. O le whaida ngā luenga le mālo e ala I whaalamu tonga, e a mai whafo, ia mana pa anga whaavao mālo, ma tanga luenga lea o a inga ma le social service, Ministry of Family and Social Services. O eifo e kale sia ua whaia la tau ngā luenga, e na ia una ia ile tā fia ma le tape ese o vaenga ia. E o fo inisio nuu mafio anga, e eifa salanga, pe a wha pea e wha maonia, o iei nisi ia o la tau wha o le manua po le sasa, e le tinama le whanau. Peitai. O ia a matai, o le o a inga, ana winga, e fiu e ka le sia o whainga nuu o le malo mai si whaala po batonga, e whai awareness program e tū lei ei vaenga ia. Ai a misi a inga, o te leer whale ton. So o lo tali tonunga, e a mata mea lava a inga. E o whai whawita uli e tū lai mai te tono a inga ma, maari liwa whanau. Ia, le telo no fuanga, o a inga lava e te tau lava, e to e foi mai ale a ui a tātou mātua, ma fisiringia po o whail tātou pitola au, po o whail tātou ngā ruenga, e foi mai lava ia i tātou. So lo nā tari tonunga, e to e foi lava i a inga, e amata mea mai nā i a inga, ta pu e le leile so i fua ma le ola o le whanau, a ele i alu ia i le tūlanga e peona ia ia, alu tulanga e pena ile a onga. Ele i alu tulanga e pena iai ia le loto lo toyo ana friends. O matamata i le consultation a Amerika sa mo i le vai ason se ima vai atu nei. Te le lopo le ale winga la to consultation nga fai. Ta tala i le ava noa e fai e fe sili fo i le le malo le atunu.
Na iai la tu tino ese ia o le malo Amerika Samoa. Na iai fo i mamatua. Ona tu ane lo leo stasio tina. E maalie i o le whaasoa le tina. Whai mai. Ma tu Amerika Samoa ia onga ia elementaries ma onga light. E o tamai ti pas. E o atu pasi vo i Amerika Samoa sa sama tu na filosofelo tamai. Whai mai la le tala stasio tina. O le mea taun sila e le malo. Ia tofu le ave pasi ma le solo solo. E maalie le tala le tina. E tofu le ave pasi ma le solo solo. A oso atu I lunga le tamaititi le pasi, e wa ai atu le ave pasi, o lai tafele I supe o le tamaititi se tulou. Tango le ave pasi, se ilana solo solo, solo le supe o le tamaititi. A tau nuu la le pasi le aonga. Sa vali atu le tamaititi alu I tono le fale ai awe ai fua tamaiti aonga me kisa mo. E wa ai mai le kuka, ma na ia fo linga o whanau. Ma na ia I o le tala le tina. Na pe ia le tali e, ai pe o le winga le tala le tina, o te tauna tofu le ave pasi, ma le solo solo. Tu ane lo lunga le sui o le transportation na Amerika Samoa. Whai mai, whaave taili tina le mo lo na manatu tā ua, ma na ia tele le manatu. Ai na ona wha manatu ia te oe tina, o ave pasi, e leo se tei ke arka ko mea le whai. E leo se tei ke arka ko mea le whai. O le wiga lau lau wha mo tala. E sa o le leia le tala le sui o le transportation. O le solonga o le isu pe ma meanga. E mua lava o le tamai titino na ainga. Ina ia whatau nuu vaenga ia. Ia aua ne ia luatu le tamai titi. O la eva ai mai ia no fuanga whai tele pol whale a onga. Ia I vaenga ia. Taipei foi lau le. O le afo, o le tala le. Ale komisina o le a fiti. Le nau matamata ile foi no fa matala ile si aso. Le no fa matala le komisina le fiti. E na ua si tia maulunga. Le sori ngā tū la fono a whanau tala vou e tu tonu a fiti. Whai mai leo le tala le, wa tele le mau whaitionga, ave whaitionga, complaints, wa ave anga i le matanga ruenga o leo a fiti. Whai mai le leina whaile la tō ngā ruenga, o la tō ma fuaina, si tia le sori ngā tū la fono, wa le wha maoni leo, bla 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 bla. Wha interview lo leo le. O le komisina o le leo a fiti, a ke leo por komisina po se suisinia. Ma anga ia I o le kala ka malo, anga leo a fiti. O le mea fia wha manatu I mātua o whanau, mo le tātou atunu o fiti. O leo, e leo ki fau kua. O le ngā ruenga leo, o le wha malo sia o le tūla fono. A le mea le tupu, e wha malo sia e leo le tūla fono. Ko e mai ko e kanso ma whaangau ka ngaka. Tasi na vita uli lea e tu lai mai tātou atunu. Ngā o ngā kupu ar whara velave, kusir ka kōri mai lea mga ngaruenga. Kusir li mai mga ngaruenga o leo. Ar vesili, o a ngaruenga tātou mātua o whai. O le leina whaatino le tātou ngaruenga. Langa o kere ngā kusir ka kōri mai mga ngaruenga o lo wha malo siar kula fongo, maka I mua isi vaenga. Ale mea sao aia. Kau ki koe fo ia I makanga o fea o ainga. Sao le ia ala kala leo fiki nia. O ngā ruenga leo whai leo. Wha maro siar kula fongo. Koe mai koe kanso ma kou whangau. A o a ngā ruenga ma kua e whai. It's just right. Sao le lei. Leo hinga la wamatalanga. O mea lo tula I maima tu tupu tu tono le tātou tunu. E te tau lava na tau la mua mātua. Tau la mua o tātou ai. O nisi voi taimi. Ia e peua. E maua kulau ka mā. O le alu fongo. E maua kulau kinga. Le alu le fongo. Kero kasi lea mea piko siringa. Kele le ngai vai kau. O le mau fongo. Lau kala masau. E kia lako e su e aku le si ACEO. Le si mkanga luenga le malo. Fongo. Su e aku le si CEO. Fongo. Su e aku le si principal. Fongo. E ke e vai yaso ako e alu e suarganga fongo. Ua kere le mau fongo. Ua fongo koe foi mamatua. Ua le aini ngā ruenga foi e, actions. Ua na o le fono. Ua le ingi me foi e whakingo. Ua mea ngā reo kupungi e kako. Ia ngā o le alu o le fongo wako pu e mai le aka. O le so na fono ai le mta ngā ruenga e tala no ai le manu lauti. Ia o le aka. O, maanga ia le aka.
o le so na luai le asi singa, alana fionga, ia malana, ia vai akua pu e mai le aka, ngā o le fongo, asiasi, fongo, asiasi, ai le aiangi me o kukupu. Sometimes, o le kaunga koe whainkana ngoanga, but do some work. Wa kaunga whaakingo i ngā ruenga, ia vai aku pe fix the problems, ia vai aku o laua fo ia le whawhitau. Talo vati a lesta va auri motaia. Talo va foi se usa ya Emilio Letti, Malo Legend. Talo va foi a le taua, le taua Henry Arching. Ia pula. Ia manuia nei tai au va tain ma vata mai. Ia mai se foi o va ta lo va por kalame nei tai au. Ia Rob to Singer. Mai la to uma la lo mau mai taro fa salonga. Taro se va ve vianga nei to tali mai tato wanga ile fa ungo taro kalame o le 685 morning show. Aro vasa longa wha pesinisi nai nei vai ngā le tai au le wha fonga ma le mai mo mai o le tātou. Tino e manatu fo i le ua to i tau nuri to tele whare whai ngā ruenga o fisa ea ma tiu te fo i o nei aso. Ea me se fo nei whana wa onga wa whanga solo lātou wa onga. Tātou atunu fo lo mai mom wha fonga mai ta whai fia o le lalolangi. Ea alo whātu manuia o tau whaiva wha manuia fo i le tua i a inga ma futa mai nei fo vai ngā tātou wha salonga i nei tai au wha talo watu i a Nicole Ione. Lo mafuta mai sini Australia. Astofi nei ia, e li whaatale noanga, man vaenga leo le whaaraputonga o le ma tau soka ia al tātou atunu, tau whaalau i loa tilil tātou taamlasanga fo i leo le OFC under 19 e tali malo waisa moa le masino fou. Ia au te lo fo le masino fou e ono tumutumu le tala whaatai o pia ono por kalame o le Mersina Festival. Wa le ngata por kalame o le Mersina Festival. Ai foi pisinisi mo company. Wala foi whanga solo la to special so le Mersina Festival la to ia. Wala ne MC ale vai fo asau nei. Ia manatu wa. Excuse me. O tato se mai le si ui ma le taulunga al por kalame. Ele ne vai ngā le taiao mo se si o le whapoponga le taiao a taiao wha manuia le tua wha soifua ia.